barcha maqtov bandavlar Alloh taolaga tegishli. Biz Allohni maqtaymiz. Ondan g'ana yordam so'raymiz. Ondan g'ana yorug'likni boramiz. Nafslarimizning uzoqligidan, amallarimizning nasharidan biz Alloh taolaga sığınamiz. Kimni Alloh taola to'g'ri yo'lga ko'rsatsa, onu hiç bir kimde adashtıra olmaz. Kimni adashtirsa, onu bir kimde hidayetga to'g'ri yo'lga bostirmas. Shohidlik bilan Alloh taoladan boshqa hech bir iloh, ibodat qilinadigan, ta'budigan zot yo'q. Yolg'iz Allohning dindoshi yo'q. Ham shohidlik bilan Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning to'g'ri ona, onun ehli beytine, yakınlarına, onun sahabelerine, tabi'anlarga, hem onların yolunu devam etişlerine Allah-u Teala'nın merhametleri bulsaydı. Bugün sözümüz fitr sadakası hem gayet tertipleri hakkında bulaşar. Fitr sadakası, o İslam dinin teşkil etken 5 barananın birisine zekatka kirer. Zekat sebepke qarab 2 ülüşke verilir. Mal zekati hem ten zekati. Fitr sadakası bu tenimizin zekati bulup durar. Onu asıl hacetinden artıp, gümüş nisabı kadar, yani 14 bin malı bulgan kişi birer. Fitr sadakası özü hem sabıy balaları için biri vacip bulup durar. Hatını ve beli olan balaları için vacip olmaz. Onlara ise özlerinin mallarından biri vacip olur. Fitr sadakası Ramazan ayı günü tam atığı bilen gayet namazı kılgan işi biri savaplıra. Hatta beyran bitirge akşası bulmayan fakirlerini beyran aldığından suyundurup için. Ramazan kirgeç de bilse dürüsttür. Eğer ayette kadar bir ömür olmasa üstünden düşmez. Bir günlük iş bular. Fitr sadakası da zekat hem rüşüm gibi Müslüman fakir kişilere gene verilir. Eğer de fitr sadakasını Müslüman olmayan kişiler veririz iken o vakitte bu fitrga gitmeyin, sadaka gitmeyin. Fitr sadakası Muhammed Aleyhisselam ümmetine göre has ameldir. O hicri boyunca 2. yılda Oraza gayetine 2 gün kalgaç vacip kılındı. Bu yılda şulayıp Ramazan orazası da farz edildi. Fitr sadakasının maksatları var. Bu hafta Ebu Davud'da İbn-i Mace'de rivayet kılınan hadiste İbn Abbas radıyallahu anhu etti. Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekaten fitri tuhratan lis-saimi minel lagwi ve'r-rafati ve tu'matan lil-mesakin. Men eddaha qabla-s-salati fehiye zekatun makbulatun ve men eddaha ba'da-s-salati fehiye sadakatun minas-sadakati. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitr zekatın farz etti. Yani sadakasını. Ol oraza tutuşunu bozuk hem boş sözler günahından çistartar ve miskinlerge rizık bulup durar. Kim adı gayet namazından alda bilse, ol kabul edilen zekat bulur. Kim namazdan son bilse, yani gayet namazından son bilse, ol sadaka bulup sanalır. قال وكيع ابن الجراح رحمه الله تعالى زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. وكيع ابن الجراح رحمه الله etti. Ramazan ayının fitr zekatı ol namazları secde-i sehv gibi orazanın kimçiliğini düzeter. Nişik yalmışkandan son kılınan secde namazının kimçiliğini düzetken gibi.
Fitr sadaqasının miqdori turida An-Nasai'da Ibn Abbas radhiyallohu anhu Basra shahrida xutba so'ylab, o'rozamizning zakatini to'laymiz dedi ham aytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farada صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem soqollar ve uluğa, irikli ve qulğa, xotin qizlar ve iratqa yardı sod buğday, yani 2 kilogram, yoki 1 sod xurma jemishi, 4 kilogram finik yoki arpa biriga qo'shdi deydi. Yana Abu Davudda Abdullah ibn Sa'laba ibn Sughayr o'zining otasidan rivoyat qilib aytdi: Qama Rasululloh sallallohu alayhi vasallam khatiban fa amara bi sadaqatil fitri sa'an sa'a tamrin aw sa'a sha'irin an kulli ra'sin zada ali fi hadithihi aw sa'a burrin aw qumhin bayna ithnayn thumma ittafaqa عن الصغير والكبير والحر والعبد. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem basıp bizga xutba söyledi. Hem her kişi başına 1 sod xurma jemishin, finikni yoki arpani fitr sadaqasi etib berishga amr etdi. Hadisni rivoyat qiluvchi Ali aytdi: yoki 1 sod buğday. Bu rizqlar Allah hem malakay, ozod hem qul kishi ishida beriladi. Sahih al-Buxoriy ham Sahih Muslimda shunday hadis rivoyat qilinadi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytdi: Kunna nukhrij zakat al-fitr sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabibin. Biz fitr zakatin 1 sog' rizq yoki arpa yoki xurma, finik jemishi yoki sir yoki üzüm bilan shig'ala edibdi. G'olimlar rizq o'rnida fitr sadaqasini oqsha bilan berishni de durust deb aytdilar. Muftiyat tarafidan fitr sadaqasi jon boshina 50 so'm deb belgilandi. Agarda endi kishi boy bo'lsa, u endi 100 riyasidan beri, u 330 so'm beriga tegish. O'roza g'ayibga borganda ishdan takbir aytib mustahab, ya'ni qo'planlar. Agarda qurbon g'ayibga borganda vaqtda chiqarib takbir aytiladi. Magar endi o'roza g'ayibga borganda ishdan takbir aytiladi. Shular g'usl quyinu, isli moylar surtuv, yog'ma yoki shista kiyimlar kiyish mustahabdir. Imom Malik al-Muwatta degan kitobida bunday deyiladi: Anna Abdullah ibn Umar kana yaghtasilu yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla. Abdullah ibn Umar o'roza g'aybi kunida namozga ketar oldindan g'usl qilar edi. O'roza g'aybi kuni g'ayb namozina qadar oshab ishuv, finik jemishlarin yeysa bundan turli tatlı rizqlar og'iz etib mustahab, qo'planilgan amal deb sanaladi. Bu haqda Sahih al-Buxoriyda Anas radhiyallohu anhudan shunday hadis keltiriladi: Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yaghdu yawm al-fitr hatta yaqulu tamaratin. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan g'aybi kunni finik jemishlarin oshab ketaturgan edi. Yana o'ltoq sonli finiklar oshay edi degan istaga da bor. G'ayb namozidan qaytganda kelgan yo'ldan qaytmisha, boshqa yo'ldan qaytuv mustahab.
Sahih al-Bukhari'da rivayet edilgan hadiste Jabir radıyallahu anh aytdi: "Kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem idza kana yawmu 'Eid khalafa at-tariqa." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem G'ayb gününde bir yol bilan borib, ikkinchi yol bilan qaytar edi. Şulay namazdan so'ng xutbani da tinglarga kerak. G'ayb kuni musulmonlar g'ayb muborak bo'lsin, Alloh taolo qabul qilsin deb shunday so'zlar bilan aytib, so'zlarni aytib, bayram bilan qutlaylar. Bu haqda sahabalardan asarlar bor. O'roza g'aybda o'lchagan bayram. Shuning uchun da g'ayb kunida musulmonlar bir-birlarini, tuganlarini sheyga chaqiradilar. Robbilarining ne'matlarini shukr etadilar. İnşallah 28-iyul ertangi sanat 7ga masjidlarimizga, o'sha oq masjidga O'roza g'aybini, O'roza bayramini rahim etasiz. Alloh taolo bergan fitr sadaqalarimizni, ham nafil sadaqalarimizni va boshqa izgiliklarimizni qabul qilsin. 28 июля будет O'roza bayram. Она начинается в 7 часов утра с общей проповеди. Затем состоится Аид намаз, праздничная молитва, после которого имам расскажет праздничную хутбу, проповедь. Есть мустахаб деяния, связанные с O'roza байрам, то есть которые одобряются шариатом. Это перед праздником принять гусль, то есть полное омовение, умаститься благовониями, одеть новую или чистую одежду, дома поесть и попить. Пророк мир ему ел нечеткое количество фиников. Идти на праздник, произнеся про себя такбир. Аллаху Акбар. Возвращаться не той дорогой, по которой шел в мечеть. Мусульмане поздравляют друг друга словами «Аид Мубарак», пусть Аллах примет наши деяния. Фитр садака, пожертвование в пользу нуждающимся, является важным, обязательным для каждого мусульманина, у которого есть имущество, достигающего нисаба, накануне Аид праздника, то есть 14 000 рублей. Нужно платить за себя и за своих несовершеннолетних детей. Эта садака в месяц Рамазан исправляет недостатки O'rozы. Лучше всего его дать до Аид намаза. Также разрешается в течение всего Рамазана. Кто не успел до Аид намаза, то ваджиб, обязанность остается. Тогда человек дает после намаза. Кому разрешается брать закат, тем людям разрешена и садака фитр. Разрешается давать садака фитр одного человека нескольким нуждающимся. И наоборот, садака фитр нескольких людей разрешено давать одному человеку. Сумма фитр садака на одного человека муфтиятом определена 50 рублей. А те, которые богатые, они дают по стоимости изюма 330 рублей. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسولنا محمد
والأصحاب أجمعين وأقيموا الصلاة